Znate li da postoji atraktivna pucačina sa preko 95% pozitivnih ocjena na Steamu? Ili Pixelasto Sandbox Survival Remake dijelo sa 92% pozitivnih ocjena na Steamu? Ili mali žuti autić sa skoro 100% pozitivnih ocjena? Ok, mislim da kužite kuda idem s ovim. Evo liste indie naslova sa nevjerojatnim ocjenama koje iz nekog razloga ne igrate. Ajde, zašto? Evo, zašto ne igrate ove igre? Echo Point Nova je igra koja je gotovo do savršenstva dovela brzo kretanje, pucanje i općenito atraktivni gameplay. Zaista podsjeća na nekoliko naslova koji kao da su smiksani u jednu igru. Znači, ako vam je Titanfall bio previše ozbiljan, a Doom Eternal previše linearan, ili ako vam je novi Doom preskup, zašto ne bi igrali ovo? Igra te baca u otvoreni svijet sastavljen od stotina plutajućih otoka gdje se krećeš brzinom svjetlosti koristeći hoverboard, trostruki skok i grappling hook koji se može zakačiti čak i za oblake. Kombinacija pucanja iz prvog lica, platforminga i akrobatskog kaosa podsjeća na Tribes, Tony Hawk i Crackdown, ali sve to sa vlastitim identitetom. Borba je luđačka, od manjih neprijatelja do ogromnih mehaničkih bossova. Ima i co-op mod za do 4 igrača gdje se kaos multiplicira jer, pa to je tako kad igraš s ekipom, jel? Iako vizualno ne briljira, s jednostavnim teksturama i povremenim tehničkim nedostacima, sve to pada u drugi plan kad osjetiš slobodu kretanja i adrenalin koji igra pruža. Izašla je 2024. na Steamu, ima 97% pozitivnih ocjena od 2000 recenzija i ja mislim da to zvuči stvarno jako dobro. Core Keeper je nešto stvarno posebno. Ne znam je li ko od vas igrao Stardew Valley ili Terrariju, mislim pretpostavljam da je, ali meni je ovo nekakav miks toga samo u mračnim svijetu gdje lutaš kroz podzemne tunele i tražiš resurse. Započinješ kao istraživač u zatvorenom podzemlju. Pošto je ovo survival igra, možeš očekivati rudarenje, gradnju, borbe i obradu resursa u proceduralno generiranom svijetu. Vizualno igra koristi pixel art stil koji unatoč jednostavnosti uspijeva stvoriti atmosferu topline i misterije. Ako mene pitate, posebno se ističe sustav osvjetljenja koji dodaje dubinu po pikselima. Napredak u igri ide po skillovima koji, što ih više koristiš, što se više razvijaju, što potiče eksperimentiranje i možeš prilagoditi igru sebi, igrati na način na koji želiš. Igra je također izašla 2024. a od tada su developeri dodali hrpetinu novog sadržaja. Može se igrati i sa drugima, a na Steamu ima preko 40.000 recenzija i 92% ocjenu. Ovi ljudi trenutno razvijaju i Kioru, pa ako vam se ovo svidi, preporučam da pratite i što rade sa tim novim naslovom. A pazite sad ovo ime, Yellow Taxi Goes Vroom. Zamisli platformer koji te vraća u eru Nintendo 64, ali s jednom ključnom razlikom. Nemaš tipku za skok. Umjesto skakanja koristite brzinu, rampe i kreativne trikove kako bi se kretali kroz apsolutno kaotične i u najmanju ruku čudne staze. Ovdje se kombinira nostalgična estetika sa modernim detaljima, stvarajući mape koje podsjećaju na neke stare platformerske naslove. Energija u igri je toliko jaka kao da si popio 3 monstera, kavu i onda još sve zalio sa Red Bullom. I još kad dodaš tu neku bouncy muziku, nema šanse da se ne zabavljaš. Priča je potpuno apsurdna, ali vjerujem da ćete pohvatati dosta referenci na druge video igre. Osim toga, zaista vrijedi istraživati jer tajne su posvuda, što uključuje i mjesta na koje nikad ne biste gledali. Znam da će vas možda grafika na prvu odbiti, osim ako nemate neku jaku poveznicu sa starijim igrama, ali vjerujte mi na riječ da je ovo stvarno ultra zabavna igra koja poštuje vaše vrijeme i uz to vas nasmijava. Igra ima nekih 1000 recenzija jer definitivno nije za svakoga, ali ima skoro 100% pozitivnu ocjenu. Ako ne vjerujete meni, možete probati demo pa vidite vam se sviđa. Nećete me često čuti kako pričamo o cozy igrama, ali u današnje vrijeme gdje se svi stresiramo i više nego što bi zapravo trebali, ovakve igre znaju pomoći u opuštanju. Jedna od takvih je Tiny Glade. U ovoj sandbox građevinskoj igri omogućeno ti je da bez ikakvih ograničenja gradiš bajkovite dvorce, ruševine i vrtove. Nema grida, nema resursa, nema borbe. Samo ti, tvoje ideje i svijet koji se oblikuje kako ti poželiš. Svaka tvoja akcija automatski se ukrašava detaljima. Ako nacrtaš put kroz gradu, pojave se vrata. Proširiš li rupu, vrata postaju luk. Podigneš zgradu, stupovi i grede se sami od sebe postavljaju. Ako ćemo pričati o izgledu, rekao bih da je prekrasna. Znači, pastelne boje, nježne animacije i detalji poput bršljana koji obavija tvoje zgrade, ovaca koje se šetaju stazama i krijesnica koje svijetle noću, stvaraju atmosferu koja je baš nekako čarobna. Zvukovi su jednako umirujući, šuškanje lišća, blejanje ovaca, crkot ptica, sve to pridonosi osjećaju mira i opuštenosti. Ne znam je li u gaming svijetu postoji išta više umirujuće od ove igre. Na Steamu Tiny Glade je dočekan sa oduševljenjem sa 97% pozitivnih recenzija od preko 17.000 korisnika. Kritika je bila malo oštrija jer navode da igra nije baš bogata alatima pa se brzo može početi ponavljati, ali za ovakvu vrstu igre koju ne konzumirate u nekim luđačkim količinama ne bih rekao da je to neki veliki problem.
Judge Rova Forsaken Kin je igra koja zasigurno zaslužuje pažnju, pogotovo ako ste u potrazi za indie RPG-om koji ne štedi baš na težini, atmosferi i posljedicama koje donesete. Igra je inspirirana keltskom mitologijom i dosta je okrutna. Konstantno moraš donositi odluke, birati između frakcija, razgovarati s ljudima i razvijati odnose. Moram priznati da je to dio koji nisam očekivao u ovakvoj igri. Što se tiče borbe, ne bih rekao da je Souls-like, ali definitivno nagrađuje sporiji tempo u kojem umjesto da samo lupaš sumanuto po tipkama za napad, moraš pratiti što radi neprijatelj kako bi znao kad ćeš blokirati, a kada se izmicati. Tako da strpljenje i učenje obrazaca napada. Ako volite takve stvari, ovo će vam se svidjeti. Moram upozoriti samo na to da igra zna imati tehničkih poteškoća, pad performansi i određene bugove, posebno na Nintendo Switchu. Znači, nemojte uzimati na Switchu, moglo bi vam pokvariti iskustvo. Unatoč nedostacima, igra ima 95% pozitivnih ocjena, što znači da se ljudima sviđa. Možda se svidi baš i tebi. Ovo je Fallen Aces, igra prikazana u nekakvom stripovskom noir stilu iz 90-ih. Radnja igre odvija se u Switchblade Cityu gdje je organizacija Aces pala, a ti si bijesni osvetnik koji se voli šaketati. Oružje je, pa, sve. Sve što ti padne pod ruku, od vlastitih šaka, cijevi, tave pa do klasičnih pištolja. Developeri su koristili jedinstveni stil koji kombinira 2D sprajtove sa 3D okruženjem, stvarajući dojam da si u stripu. Svaka scena je pažljivo osmišljena sa ručno crtanim animacijama i autentičnim dijalozima koji oživljavaju svijet. Ne želim napraviti listu sa puno igara u ranom pristupu jer nisam baš ljubitelj toga da se prodaje nedovršeni proizvod, ali ovo je igra koja će izlaziti u epizodama. Trenutno kad ju kupite, dostupna je jedna epizoda sa 5 poglavlja, a bit će sveukupno 3 epizode. Ono što je dobra vijest je da kad uzmete igru u Early Accessu, kasnije ćete dobiti sve ostale epizode besplatno. Fallen Aces ima skoro 5.500 zadovoljnih gamera na svojoj strani i nevjerojatnih 97% pozitivnih ocjena na Steamu. Pentiment je naslov koji, pa ne znam ili bi rekao da je indie, pošto ga je razvio Obsidian, ali je definitivno manji naslov, a ovo je moja lista, pa eto ja ću uvrstiti ovdje jer je sjajna i morate znati za nju. Dakle, ovo je više interaktivni roman koji oživljava srednjovjekovnu Europu, ali napisana je briljantno. Ti si Andreas Mahler, ilustrator koji se nađe usred niza ubojstava i skandala u izmišljenom bavarskom selu u 16. stoljeću. Igra se proteže kroz 25 godina, a tvoje odluke oblikuju sudbine likova i zajednice u kojoj se nalaziš. Jedinstven umjetnički stil inspiriran je iluminarnim rukopisima i drvorezima tog vremena, stvarajući vizualno iskustvo koje podsjeća na oživljene srednjovjekovne tekstove. Dijalozi su prikazani različitim fontovima koji odražavaju društveni status i obrazovanje likova, dodajući dubinu i autentičnost interakcijama. Protagonist istražuje zločine, razgovara s mještanima i donosi odluke koje imaju dugoročne posljedice. Nema tradicionalne borbe ili akcijskih sekvenci, samo da se zna, već je naglasak na priči i likovima. Igra je pokupila dobre ocjene svugdje, pa tako i na Steamu sa 95% od preko 7000 recenzija. Jusant, s druge strane, jest indie naslov, iako su Don't Nod postali dosta popularni nakon Life is Strange serijala. Jusant je više meditativno iskustvo koje te vodi na uspon uz golemi toranj, na putu pronalaziš tragove izgubljene civilizacije. Penjanje nije samo mehanika, već je cijeli srž igre. Koristiš obje ruke zasebno, postavljaš klinove i balansiraš izdržljivost. Ima tu, ja bih rekao, dosta taktike, iako možda tako ne djeluje na prvu. Izgleda dosta lijepo, a svaka nova sekcija donosi novu atmosferu i drugčije izazove. Nema baš neke ogromne brojke, ali 3000 ljudi i 93% pozitivnih ocjena nije nikakva sramota. Ali moram biti iskren, ovo nije igra za svakoga. Nema klasične akcije ni dijaloga, priča se otkriva kroz okoliš i pronađene zapise. Znam da vjerojatno mnogima zvuči dosadno, ali nije. Samo je drugačije iskustvo od onoga na što smo navikli, ali to i jest nekako poanta ovog videa. Nešto malo drugčije. Nine Souls je akcijski platformer inspiriran Sekiro kombatom. Ovdje si mačka i ratnik. Znači ovdje si mačnik. Mačnik koji se budi nakon stoljeća sna kako bi se suočio sa 9 solova, bivših saveznika koji su izdali čovječanstvo. Igra se odvija u svijetu Tao punka pod navodnicima, spoj taoističke filozofije i cyberpunk estetike, stvarajući atmosferu koja je istovremeno drevna i futuristička. I to je ono što je mene privuklo čim sam vidio prvi trailer. Da se ne lažemo, borba je užasno teška, znači isprebijala me ko komad mesa. Prebit ću te ko mačku. Treba ti strpljenje i preciznost ako želiš napredovati. Grafika je ručno crtana, inspirirana manga stilom. Priča zadire u teme izdaje, iskupljenja i borbe za opstanak. Na Steamu Nine Souls ima izuzetno pozitivne recenzije s 95% pozitivnih ocjena od preko 26.000 korisnika. Od igara koje sam naveo, vjerujem da je ovo ona za koju mnogi već znaju ili su ju možda igrali. Ali toliko je dobra da uvijek vrijedi pričati o njoj kada spominjemo indie studije.
Ultra Kill je čista adrenalinska injekcija za koju trebaš dobre reflekse, znači moraš biti potpuno suprotno od mene. Igra uzima inspiraciju iz Dooma, Quakea i Devil May Crya i jednostavno nema stajanja. Kako stisneš start, tako ideš 300 na sat, bez stajanja. Samo akcija i razvaljivanje hrpe demona svugdje oko tebe. Igraš kao V1, stroj na krvni pogon koji se spušta u pakao u potrazi sa gorivom, suočavajući se sa hordama neprijatelja. Svako oružje ima više varijacija i alternativnih napada, tako da nikada nije dosadno. Zdravlje se obnavlja isključivo kupanjem u krvi one koje eliminirate, što vas tjera da ostanete u srcu akcije cijelo vrijeme. Kretanje je jednako važno kao i borba. Sposobnost poput klizanja, dvostrukih skokova, zidnih skokova i ground slema omogućuju ti da se krećeš kroz razine s nevjerojatnom brzinom i fluidnošću. Igra te nagrađuje za majstorstvo u kretanju, otvarajući nove putove i skrivene tajne za one koji se usude eksperimentirati. Vidite kako izgleda i namjerno tako izgleda. Kao što sam već rekao, nije mi namjera navoditi previše igara koje nisu još gotove, ali ova zaista nudi ogroman sadržaj bez obzira što je u ranom pristupu. I od igara koje sam naveo, ova ima najveći broj recenzija, 150.000, te je stvarno impresivno da je 97% njih igru ocijenilo pozitivno. Ne možeš vjerovati. Bilo je ovo 10 igara koje vjerojatno ne igrate, a trebali bi. A možda sam ja u krivu, možda baš igrate ili ste igrali ove igre. Ili možda znate neku bolju. Ako je tako, podijelite to s ekipom u komentarima, a mi se čujemo za koji dan. Hvala na gledanju, ljudi. Vidimo se.